God is good all the time. Kaito kaham. Salbrum brum. Hallelujah. Praise the Lord. Kaklay nor belay kaham nganya hanay. Tang manan nor kaito ni hamza ko ni bishingo tong. Yes, sing jo to no kaito ni hamza ko bishingo. Abuni bagit chung kaham. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, ojora phadi kaito ni kogbay kuplong bayan. Elambago Matthew chapter 6 verse 21 atamsa. Kanadi Matthew chapter 6 verse 21. Wherever your treasure is, there the desire of your heart will also be. Hallelujah. Yes. Je tayo সম্পদ tongo, don tongo, aron haino, kini bekabo haino Thango. Bubuy nang nablaw ko? Yes. O bela nyo kuboy. Je tayo rang, aro Bwkha borok ni. Je tayo don সম্পদ, azaga Bwkha borok ni. Abuni bagay no. Tini kaitor bay chalai mani nukjago. Tamni bagay o don সম্পদ jaga সম্পত্তি rongni bagay. Hallelujah. Ang norok na tini kaitor bay chalana musingya. Jeng jo to kaitor bay chalai ang laigla. Pwede kaitor ni gana sang layane. Tabuk abuni bagay no soy সম্পত্তি, soy don, soy rang no sang sini layane. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi nini সম্পত্তি neng tomung no rang no ungjagui tongo hunke nini সম্পত্তি neng tomung no nini jaga সম্পত্তি aika nini mungsasek rok no ungjagui tong hunke abo nono kaitor be chalnai. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Abuni bagin tamna malesini সম্পত্তি soy permanent সম্পত্তি komoria jat a সম্পত্তি no singsilina nangnai a don no singsilina nangnai abo sabo male Jesus Christ si. Yes, he is our treasure, permanent treasure. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So abuni bagini khasrang di ti khatong thok di tangai because our permanent treasure ke bobo male Jesus Christ say. Hallelujah. Jepru nang Jesus Christ na nini সম্পদ nini saimana siniwana afro non te kebo kaitor bai chalai mangala. Hallelujah. Jepru Jesus tongo nang mani bebang add ango. Aje jaga add ango artei mungsa dukho daleria ni sabo. Tamo alai ta simisi. Yes, praise the Lord. Alai ta bang rang puisau simisaya tong thok mung satisfaction nini bebang area nini life o nang alai ta mangnai. Hallelujah. Praise the Lord. Aba ani samani ko ya kaito promise kai mani ko se. Yes, apni bai khasrang di khatong thok di je thani don aroni sini Bwkha. Tabuk don boro Jisho se Bwkha borong na nangnai Jisho no ngnani nangnai. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.